Alenya nak bendera punah ni Kanada. bendera Kanada. Lebo. Okay. Ngoknya ke nandro ke bo. Tapi nanan asli ron ni nak pegah bak lu. Memang geduritat ron ne. Siapa pandai dua. Berarti yang bukan sama benda lun konggi, gak nyanggi yang gedang. Lo không tiền đâu benda udah gamai ku. Nyai pengu ke. Hana nanti wan bukan nandro asli sona. Hanan lu pun nandro ke asli. Hanan lu tanya. Tanya nandro asli nona urang Aceh lebih kurang leher tuh atau per tuh dengan asi dengan anak mi. Jadi mandum Bukan. urang Aceh ini lon tu so. Lon Di, turi pat gampong. di Bandung antara orang salah Aceh yang satunya. naik kenda mandum lon turi, lon tu sonan, bahkan sigo lon lepah ngon urungnya. Jadi Salah. baik kenong pun, Bukan. baik kenong pun. Jadi yang selama drone turi, ciri-ciri nyol pegah ciri-ciri apa? Drone ni pejik lah hanjit letak DM. Lepas lu nak kirim VT koknya hanjit dalam DM le drone ni. Hana lon buka DM karena jai cari orang ko, jumbo ot. Abu nu bilum bae ya, abu nu binyo, abu nu bije ko ot. Ni dengai le abu. Lah tolong kirim DM drone ni ibarat pelanggaran beberapa pelanggaran komunitas. Juga. Pejik drone ni hina. Pun dia merajah drone ni pak DM pelanggaran. Oh, okey. Biasa yang peraturan. Baik le merajah apa? Peraturan letak peraturan. Peraturan hana dupu peraturan tu. Baik le merajah Ya, apa? Pak Johan. Filipina. Ana chan Barbie. Lu mau hoti lagi kayaknya. Cip lepegah ciri-ciri urung le urung kena dana telepon urung Aceh ni no. Bak komuniti Aceh bak menasah lu telepon. Menasah lu telepon bak komuniti Aceh lu telepon. Cip mah urung. Mahal lu jak bak menasah gede bak menasah urung Aceh pegah ni timuran pathe lu hana toto. Ukun ejak kau pegah video le tigo. Apabila pun le awak menasah berapa like. Nah itu iso busi. Busi nak puai moyang-moyang. Kau dilepeh lembing kau busi yo. Pegah 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 tak kucang dulu. Bertenang ya busi, bertenang. Adik katruk hati. Adik katruk pelepih hati bertenang le busi. Ciri-ciri Cik Wan adalah urut raya panjang hitam mameh. Alinya ada geke mameh. Alinya koknya kan badan geget lah kekar benar. Ken hana ciri-ciri yang draw kepegahnya ken hana. Karena yang lontri Cik Wan ni tino yang nasi draw Cik Wan boleh botak. Anak kemun Irwan di Yusuf. Nyolong pegah buat draw tu. Tapi kan koknya gebu buat TikTok. Kan dan asli lah kan Cik Wan lah koknya. Oh Cik Wan. Hana lu rasa hana. Hey Haji, when they start dry war right here? When they start dry war right here? He tell me yesterday, but not come yesterday. Oh, I see. So what about upstairs? I don't know. You don't know? Yeah. Oh, okay. Yesterday he said me came here yesterday, but not come. Oh, okay. Thank you, Haji. Thank you. Shukriya. Iya. Cipa. Aci di DM boleh bang boy sonan asli Cik Wan. Emang lo setak Cik Wan. Kenyangka nyai pengu. Nyai pengu. Hati-hati lun pegah. Yang nan Cik Wan urung rea panjang hitam ngepegah. Hana. Lu rasa hana. Hana lu rasa nyai pengu. Kenan asli masalah je bang. Hek dah setak. Yang nak kepegah bak long Cik Wan. Aci kirim VT long ke Abu Cik. Hana keturi long. Yok kujak kuyok rumah ke begak. Hana. Urung Aceh ino saja lun mino. Hana yang nan Cik Wan. Mandum tersonan di mandum tertupak kampung. Bahkan bijeh itu ne awak Aceh tino kan. Awak Aceh no ai Kanada. Bijeh itu so pane bijeh. Tiba nak lun berapa? Bijeh itu so bijeh di. So ne di.
So dah sari tak so dulu. Abang, baik lagi kan abang tutup adik duduk jatuh. Di dulu pepek awak je jenguk je. Dia Pegang dengar je dia awaknya. Saja Abu si Ilyas Pak ni. Nya Raja Olah, ni mempunyai Raja Olah katanya kemungkinan kaitannya Bang Ilyas hoi. Nya yang betul nah ni, nya orang pri tu langsung disebut. Raja Olah 87 Abu si Ilyas Pak ni. Nah, punya orang pri kan? Ya. Si Ilyas rekam saja lun tinggal sapat ngelun sabuh rumah ngelun. Nah, sapat ngelun sabuh rumah ngelun Tengku Ilyas. Tapi sabar kerja lagi yang si kesuk wajah je. Hana sabuh kerja. Lain-lain kerja. Baja Hana je. sabar. Santai kan. Oh, ino mandung pakai bajunya. Ino mandung pakai bajunya. Nyo baju dah jak lang tempur pi de. Nah, santai lagi nanti. Nah, helm Hello santai awak kerja. Hello awak kerja awak lebih ah. yang ke sama. Awak lebih lo. Itu kan awak bineh nuhun. Hai, Cik Wan. Kecil le. Aku pakai helm santai lagi ro ni. Kecil lu tu le. Mandu mula pakai helm ni seno keselamatan. Keselamatan ni seno. Pakai pia harus pakai sarung jero. Baik apa le di merana se. Ausi ino law semen ausi atu bangunan ino. Ausi dah ino tagai kerja ni tu podro. Ai, bukan you mana le ba? Nanti tak sambung lo. Buat pir ko le di ba. Buat mesong buat pir ko. Apa itu pun hanya pir ko lang guna ba. Jadi pilih abu. Pokok je kasro ni nak cari Cik Wan. Nyampe ko kena wajahnya nak merupak Cik Wan lo. Pokok ji lah buat pir ko itu namanya pucat lo kami cari kerja lagi. Nyam dekat.